numara kumenya ko umugabo afite agaciro uzamuheza agaciro nk'umugabo uri mu kuja kwizanira igikombe wategereye mu nzu wenyine umugabo akitekera icyayi umugore bari kumwe mu nzu umugabo agasiga ishati ngo ngahaye mahuzu zo yamese ejo nzogenda kubukwe umugabo agasanga atameshe amasogesi mu nzu ndimuze amasogesi y'abagabo wategereye akazi kanyu upanga ibintu by'umugabo yagiye mu kazi mupange n'amasogesi yambara wategereye ariko ivyo ngivyo bene data igikuru nuko barya cyane inzu yanyu ikwiye kuzibamwe ibiganiro wumva umugabo yakubwiye nabi ukamwaka imbabazi yego nawe wamubwira nabi mukakana imbabazi kababwira ngo mwabasazamo namwe bakecuru mwicishe bugufi yego niba baguhaye amata mu iveri paka ngukeneye amavera abiri ese umukazana wawe ukora mubwira ngo aguheza amavera abiri afite izo faranga arayakura he aho nimba wewe azanye ibishimbo atabonye ifaranga zo kugura isoko yego wategereye ibyo bishimbo ejo azaboneza isoko aba bakecuru nabo abanyumva namwe ni mwitonde yego mwitonde uyu mukazana soko kwanga n'ubushobozi bukeya n'ubushobozi bukeya yari afite ifaranga zicibishimba ariko ntiyabonye iziciye isogo aho ubundi kandi aguhaye iveri imwe wari kunywa amavera abiri nawe mukecuru kitukiri muri gakondo ubanze wicishe bugufi nawe ndetse urere n'abuzukuru namwe muri mu gusanga abakecuru ubu ngubu ntimucikoza abuzukuru wategereye nawe ngo wikoza abuzukuru usige ukunda nawe ngo ushana iriya bwa buratu bugenda bugira gutya uko ni umukecuru wategereye nawe ntabe ncikoza abuzukuru wowe mukecuru uzi ugenda uheka umwuzukuru mushire mu mugongo bakugurira isumi wategereye baguheka umukazana nawe uwo musa nezegwe kucyimwe aragenda nezegwe aje mu makwe kuwa gatandatu wowe banze wicare bakecuru muze manza mwicare abakazana bagenda ku makwe kuwa gatandatu urera abana igihe cyawe warakoze umukazana wawe azayirwa mu kazi nawe kuwa abakecuru mwese kuwa gatandatu muzamwirwa uzawirwa himuhira urera buzukuru cyane umukazana umuheza umwanya wo kuruhuka anezegwe uwo munsi yirwa azunguruka amakwe yose yabasita n'abanyakarama n'abandi n'abagorora muri aho bavandimwe mumeze neza aho muherereye mu migabane itandukanye turi hano turi kuri ya channel yanyu ariyo yacu ya masaha meza tuza tuganiriraho tukaganirira ibintu by'umuco turabiyegereje tubahaye kaze kugira ngo mukomeze mudukurikirane muri mu kugira neza muri mu kutwereka urukundo rwinshi kandi mukomeze mudukurikirane nimukenera ibiganiro bishaka kuvuga ku bintu by'iwacu muzamunyarukira kuri Esipro mutugane murebe ibyiza by'iwacu turi kumwe n'umutumirwa wacu musanzwe muzi pasiteri wacu ni karibu cyane kazi urakoze inshuti yanje n'abandi bose batwumva Imana ibaheze umugisha bene data turi mu kiganiro cyacu cy'umuco cyo kubaka ingo abatwumva bose bari hirya no hino mwumve kuko tubiyegereje kandi iki ni ikiganiro cyiza twebwe ntitwabonye ayo mahirwe urumva kuva muri gakondo hari ibintu byinshi twakoze byinshi ariko hatabaga izi ngizi zose za kamera ariko mwebwe abafite aya mahirwe yo kumva amajambo y'abasaza muza muyategera muyazirikane kuko aya majambo ari mu impanuro kandi ngo dufite nuko mwumva aya majambo uko ba mama bubatse uko ba data bubatse none amazina yanjye nitwa Muramza ni umushumba mu pastori tuye hano mu gihugu cya Kenya abatwumva bose muhabwe umugisha kandi nawe ugitegera na mwene data cyubahiro dushimira aza dukorera neza rwose Imana imuheze imigisha irihishurwa yagize muri gakondo ntabyo twagiraga ariko aya majambo uyategera azakubakira kandi si umwe si kabiri aduheza ikiganiro bakacohereza ahantu hanze no mu bindi bihugu nje mfite abantu benshi bo muri Australia bo muri Amerika batuye muri Kenya n'ahandi batuye mu bindi bihugu bumvisha ikiganiro cy'urugo nukuvuga ngo hari ibyo nababwiye
kuri ubu barabizirikanye izo ngo kandi zasubiye kubakwa. Mwumve umugisha kandi tuganire twese Imana ibahize umugisha. Asante cyane. Yego. Urakoze cyane pasiteri. Uyu munsi nagira ngo tuganire ku bintu by'iwacu, niki twokora kugira ngo tugarure umuco w'iwacu, ukuntu ingo z'iwacu zubakwaga neza, zikubakwa zitafite umunjyane. Niki twokora kugira ngo tugarure wa muco w'iwacu mwiza wa gikirisitu, guhera mu bantu batoya, mu bantu bakuru, mu ngeri zose. Niki cyokorwa kugira ngo ya ndangagaciro y'iwacu nziza y'umuco wo gukunda Imana. Urabona umuco wacu w'Abanyamurenge ntabwo tuhabanye cyane n'ubukirisitu, niko ntekereza. Ibyo njewe nabonye. Niki twakora kugira ngo twongere kandi tugarure za ndangagaciro kandi. Urakoze cyane ku muco wacu w'Ikinyamurenge, kugira ngo tugarure za ndangagaciro zacu z'umuco wacu. Yego. Ijambo rya mbere, umugabo wawe, yego, niwo mutwe w'inzu. Ijambo rya mbere ni ukubanza ugakunda umuryango, wa muryango wagushatse. Yego. Kunda sobukwe, kunda nyokobukwe cyane, n'indi famiye yose. Nurangiza ukunda umugabo wawe. Yego. Kandi umugabo wawe umwubahe. Kandi siko twese tuzagira amahirwe tugashakwa n'abakirisitu. Yego. Hari umuntu uzashaka umunsi gusa w'ubukwe bamaze gushingirwa hariya. Kuwa mbere naja kukaza ku mugabo asange n'umusinzi, unywa inzoga 40 umwanya wari wo wose. Ariko ico tubabwira ingo icyatumye ingo ngubu dufite ibibazo. Yego. Ndakubwira ibintu bibiri bituma ingo zisambuka. Ijambo rya mbere biva ku bamama. Mwebwe. Yego. Wategeriye kuba umugabo yaragiye akagushaka akagukura iwanyu, hariho abandi bakobwa bashinze batarabona abagabo, yamara kukugeza mu nzu akakubwira ibintu muzagenderaho, yarangiza aza kubwira ibintu muzagenderaho byo kubaka urugo, ukamuzana ibyawe. Wategeriye ukazana ibyawe, ikintu cya mbere uzuzana cyawe. Wategeriye ni ukuvuga ngo uzamubwira ngo nyoko bukwe, nyina w'umuhungu wakuzariye umugabo na sobukwe simbakeneye hano. Wategeriye ibyo nkubwira mbihagazeho nk'umushumba w'Imana wabibonye naho nagiye gukiza izo manza. Ibi ndiko nkubwira ni ukuvuga ngo mwebwe umugabo agaheka igikapu hano muri Kenya, yamara guheka igikapu akirirwa azunguruka epfo na ruguru zuhura nabo ku mihanda, ugahura nabo ku mihanda. Wewe akagusiga imuhira, wewe nguricaye ngo wategeriye ukamuja kuri WhatsApp nuko bukira. Wategeriye umugabo yashika mu rugo, umugabo akamashika yaza kubitega pangaha yarushe, umugabo yashika akazagenda wenyine kuja kwizanira amazi yo kunywa. Yego. Ugasanga umugabo karakoze ngo se nturakora. Wategeriye nukuvuga ngo ivyo bintu mu bintu bimwe biriko bibuza ingo amahoro. Wategeriye nico ico mbabwiye bene data kugira ngo zino ngo zubakwe. Yego. Mugende mukunda abagabo banyu kandi mwese siko muzahura n'abakirisitu. Yego. Uyu munsi umugabo niwe mutwe w'urugo. Haleluya. Amen. Numara kumenya ko umugabo afite agaciro, uzamuheza agaciro. Nk'umugabo uri mu kuja kwizanira igikombe. Wategeriye mu nzu wenyine, umugabo akitekera icyayi, umugore bari kumwe mu nzu, umugabo agasiga ishati ngo ngahaye mahuzu zo yamese, ejo nzogenda kubukwe, umugabo agasanga atameshe. Amasogesi mu nzu ntimuze amasogesi y'abagabo. Wategeriye akazi kanyu panga ibintu by'umugabo yagiye mu kazi mupange n'amasogesi yambara. Wategeriye ariko ivyo ngivyo bene data igikuru nuko babarya cyane. Inzu yanyu ikwiye kuzibamwe ibiganiro. Wumva umugabo yakubwiye nabi ukamwaka imbabazi. Yego. Nawe wamubwira nabi mukakana imbabazi. Nukuvuga ngo rugo ruzubakwa cyane. Kandi umugabo nawe wa mugabo wirinda abandi bagore. Yego. Wirinda abandi bagore, uyu ni wo mugore wawe wisezerano.
tubone kuko wanyu yazanye umugore w'igitangaza utekereza uriya so wawe yego uyu ni urubavu rwawe Imana yaguhaye wategereye yaba muremure mukundi yaba mugufi cyangwa yareshe n'ukundesha kuresha wategereye urabona abagore bagufi uri wowe resha na nyihasha mwembe na nyihasha n'umutaru wategereye turesha hano ariko twembe abagabo bacu twarabihangane n'ubwo muri bagufi yego urabona twe turi barebare ariko mwubatse ingo nka nyasha z'abana 10 cyane ese ufite bangahe ufite 3 urumva umudamu w'abana 3 ubona umudamu wubatse cyane ico nkubwira umugani ukunda abagabo kweri abagabo cyo dukunda iyo umugore wakunze umugabo ifaranga zose mfite mu ikofi naziguha cyane nimva mu kazi wategereye sanga icayi kirahangaha kirateguye kirahangaha wabirinza gatsima kameze neza nazambo gukunda nurangiza ugabura umugabo wawe numara kumugabura buryo amaze kurya umuheza amaraporo ati burya ganasigaye mfata amafaranga yaragiye mu cyaro nafashe 1000 kwa Pasteur Muramza nafashe 500 kwa Yikimina ahasigaye zo faranga iyo deni ndi umugabo azamagira cyo kofi ni 1500 aziguye wategeze babo wamugenuje kwishura abantu ariko ibiriko bisambura ingo uyu munsi kuraza wamara gushika umugabo avuye mu kazi agashikira mu gihumba yamara gushikira mu gihumba yamara gushika ntumurebe kuko wabe no kumakira konyine azaturuka hangaha ugakanyaraza wategere umugabo akabona nta furaha wategere umugabo akazabona kurakora ibintu ntaco na kimwe bigira tumuvugishije ntimwatonganye wategeriye kabiri kangahe ukamutangira ngo namuramu wawe yari ahangaha ngo nyoko sini mukomeye cyamuzanye hangaha wategere ivyo bintu murabifite cyane so bintu mugende mu bituza ni nyina wamubyara si watumye uriya mugabo wabaho none gico kubwira ni mukunda abagabo bawe ni mubakunda ico abagabo bafite bazakiduha bazakibaha none se passe ikindi kintu aho ni side y'abagore gusa ariko kandi abo ni abagore bagiye bubakira ino bari mu kuvuga ngo ntibashaka kubana na ba nyirabukwe cyangwa se na ba sebukwe kuko abiwacu murenge urumva nti byabagabo none se abakecuru ubu nyine bahari bari mu kuza muri ubu buzima akabana no mukazana ariko ntanyugwe n'icyo umukazana akoze akaza yumva gusa wa mukazana ntamurebe nk'umwana we akamurebera mu mwana wundi ese uko abakecuru n'abo basaza si bo bazana ibibazo kugira ngo babakazana babange reka nkubwire jewe dugira igitaramo kimwe Gasarani cy'abasaza n'abakecuru wadegereye kiba kirimo abasaza hafi 200 jewe nkababwira ijambo nkababwira ngo mwabasazamo namwe bakecuru mwicishe bugufi yego niba baguhaye amata mu iveri paka ngukeneye amavera 2 ese umukazana wawe ukora mubwira ngo aguheza amavera 2 afite izo faranga arayakura he aho nimba wewe azanye ibishimbo atabonye ifaranga zo kugura isoko yego wategeriye ibyo bishimbo ejo azabona izisoko aba bakecuru nabo abanyumva namwe ni mwitonde yego mwitonde uyu mukazana soko kwanga n'ubushobozi bukeya n'ubushobozi bukeya yari afite ifaranga zicibishimba ariko ntiyabonye iziciye isogo aho ubundi kandi aguhaye ivera imwe wari kunywa amavera 2 nawe mukecuru titukiri muri gakondo ubanze wicishe bugufi nawe ndetse urere nabuzukuru namwe muri mu gusanga abakecuru bungu ntimucikoza abuzukuru wategeriye nabo ngo wikoza abuzukuru usige ukura nawe ngo ushana biriya bwaburata bugenda bugira gutya uko ni umukecuru wategeriye nawe ntabe ncikoza abuzukuru wowe mukecuru uzugenda uheka umuzukuru mushire mu mugongo bakugurira isumi wategeriye baguheka umukazana nawe uwo musa nezegwe kucimwe aragenda nezegwe aje mu makwe kuwa 6 wo banze wicare bakecuru muzo manza mwicare abakazana bagenda ku makwe kuwa 6 urera abana igihe cyawe warakoze umukazana wawe azayirwa mu kazi nawe kuwa abakecuru mwese kuwa 6 muzamwirwa uzawirwa himuhira urera buzukuru cyane umukazana umuheza umwanya wo kuruhuka anezegwe uwo munsi yirwa azunguruka amakwe yose yarasita n'abanyakarama n'abandi n'abagorora n'abagorora abo nawe bicishe bugufi nuko ngo ubu nyine ari abakobwa batoye
bafite ibibazo ariko kandi n'ababyeyi nabo ntabwo ari shasha kuko nje bico nengaho ababyeyi nimba umuntu abanye n'umubyeyi mu nzu ubanye na nyoko bukwe na so bukwe mu nzu izo ni ingero ntanga ku bandi nza mbona jewe ayo mahirwe data bukwe ntaraza ngo tubane mu nzu nzamubwira zose azaze nukuri nobangiza amahirwe cyane wowe uzona muteteje cyane rwose no kuvuga ngo baba saza cyangwa se baba kecuru nabonye aho umukecuru abwira umukazana we ngo nareze abanje utamfashije nareze abana banje utamfashije wa mukazana afata umwana amujana muri deke hano bareresha abana hari aho ugera muri za deke zibi bagaheza umwana umuti umwana agasinzira kugeza nyina aje basanga umwana yarambutse ubana na nyirakuru zarase mu nzu ese uzoza wavuye mu kazi waje warusha wabonye ifaranga cyangwa nti wazibonye usaza umwana yarambutse hariya ufite ibiryo mu nzu byuzuye bifite uwo bimuha ngo akubwire ngo jewe ndaja mu gitaramo cyangwa se ndaja kuganira n'abandi bakecuru narayirereye nti wamfashije uzogira umutima mwiza wo gukunda wa mukecuru oyaye tubona umva nkubwire aba bakecuru nibo navuze ngo nibicishe bugufi barera abuzukuru urenge ngo ubwire nk'ikintu nje kizakimbaho hano ndi kumwe n'abakobwa banje babiri bafite abuzukuru badegere abana abo bana kuwa gatandatu baza bama bazana muntu babonye ntibari bari mu bamara gushikanje mu karera badegere kavuga ngo ba mama ni muje kuruhuka mugende mu makwe nanje sogokuru ndiriranwa abana hangaha none nkamaniranywa abana umukobwa azava mu bukwe tarakoza 500 aho tuwareze wadegere undi yaza ni babiri bakankoza 1000 nkabanda kicumi mu munsi sinabona tike yo kuja masayira tike ndiraboneka bitewe niki nuko nakoze neza aho ico ni kimwe hakaba ikindi kintu muza mukora kitari ciza tuzukureze bana babuzukuru abuzukuru bawe bombi akaza ukabuturanye n'umuhungu wawe ureza abana babureze neza n'abantasha warangiza abana ba Nyamushebwa tubarebere muri Nyamushebwa ukabarebera muri Mukanyamushebwa uko ico kintu nicaba kirisitse uwo ngo ndaraje mu butayo uwo ndaraje ico kintu nicaba kirisitse abana bantasha abana babureze abana ba Nyamushebwa yego tatandukanye nuko wowe utaraha ngaha harimo kuza abana b'umuhungu wanje wategereye icakora no bari mu gushika hangaha abari y'abakobwa nono umuhungu wanje atuye mu Rwanda nono abajya babuzukuru tukabana babona babandi bavuye mu Rwanda yamukubita urushi akaza kundegera ngo uyu nguyu nasubire kwabo aje wabo Rwanda wategereye nono akagira ngo ni nk'abandi bavuye ahandi namaraga nkabicaza kababwira ngo uyu nguyu namwe mwese muravukana muraresha papa wiwe na mama wanyu n'abana banje nuko ati nuko ngo nukuvanga ivyo ngivyo abuzukuru bose ni bamwe yego ariko ndetse uyu mukazana wanje nubu nkubwira ukuri jewe ndavyivugiraho umukazana wanje niwe nkunda kuruta abakobwa banje barashatswe n'abandi bari mu zindi ngo ariko uyu mukazana wanje umuhungu wanje wadegeri uyu mukazana wanje niwe nzantitesha abangaba nza bagashira nyine nkiruhande n'inkinomero ya kabiri barashatswe baragiye ariko inomero ya mbere cyane n'umugore mukazana wanje cyane kuko ga mu busaza bwawe uzosazira hamwewe ariko ntuzosazira oyaye rero wabona uwo mukobwa abasinzira uwo mukazana wanje abantu bose yabushatse basinzira aho azafata neza abantu ubona nuko yinzo mfite nuberuka mu Rwanda ngira umukazana niyo yambonye azavuga ngo kandi kiza kinezeza azamabwira abandi ngo muze haraje iyo banyise muzehe zaje ko kuja mu kirere umuze haraje kandi ukabyitwa n'umukazana wawe umukazana natwe dukunda ba data azamavuga ngo cyane nababa uko turabakunda gusa kiza bikibazo naba nizo ngorane bari mu gushiramo ariko natwe turabakunda abasaza ndabahurije bose abasaza n'abakecuru mugende muheza abantu bwigenge kandi mubafate neza bene data abarerere kuva mubarerera nda kandi kazi nukurera cyane bakecuru we mugende murera buzukuru nababwe ngo kuwa gatandatu ni ofu y'abakazana banyu muza muheka abana mwirirwa higiye cyanyu mwarakoze mwagiye mu biterane mwagiye mu makwe abakazana abantu babone uhuru
ukuntu muzu uzufata abuzukuru umukazana ateke yego uri kwa musanga umukecuru yamye none gitangaza Bari none kubitabo. uri kwa musanga ari mu kwa mayambara nk'irinete akabagira bana bagurera amatelefoni nono umukecuru wari mu myaka 70 wari kuri telefoni akazagira gutya gusa umwe mwuzukuru yaza mukoraho ngo se ngo kurareba ngo arashaka ngo kindavugana n'abana akazagira gutya gusa bamwe ziri mu gusona bamwe bakabaheza ngo ngaho daye we ngo ngaho nyitabira wategere uko nguko ntareza abuzukuru ntaranye no kuyitabaho tamenye kuyitaba ariko kandi ntaha agaciro wa mukazana ngo avuge ati uyu mwana yarushe reka ngerageze mufashe warangiza ukamuvuga ngo se ngo twebwe ngo iwacu ngo imuhira ngo ko ngo wakora gutwite ukageza umunsi wo kubyara ngo wari ukabyarira mu murima ngo ntawadufashije ngo kutwete twarezaye abagabo bana kabisa icyo kintu uwo mukecuru abagize uwa mukazani we mugirira imbabazi akubwiye gutyo uratwite uri ku munsi wo kubyara kandi urananiwe ibi murimo bakoze tandukanye niyo duhadukora nibakunda bakazana gose bagubwe neza kandi nibakunda umukazana wategeriye nawe azakunda nyirabukwe cyane ntiwokunda umuntu ngo areke gukunda nageze mu nzima nsanga umudamu karama akazama yima abana amata ngo nayo mukecuru ayi mana we yewe kura nyaboreza ngo ndabanza mpeze mukecuru kubona igihe mama yari hano mama yari tabye yego ndabizi nazaga ndeba yageze ahanga usenyashaka akamavuga ngo amata akayima abakobwa banje ngo nayo mukecuru wategereye kavuga ati yeza abantu y'ingu yarashaje kamayanga tema katana ya mukecuru amata na ya mukecuru aho iyo gari nizandanga gaciro ziwacu dukeneye kugarura kandi izi nizo ndanga gaciro z'abavyeyi dukeneye kugarura Imana ibaheze umugisha ico twokora ni igiki twosenga kugira ngo wa muco ugaruke ari mu bantu urumvaga kuko ari mu bantu bato no mu bantu bakuru twese dufite ni ingorane twese icyo twokora ni ugusenga cyangwa se ni uguca ahantu hose abantu bakagenda bigisha abantu umuco wacu twokora iki icyo twokora iyo bari babidukundiye ni ukwigisha hari bamwe bataragera mu gitaramo yego icico abe nubwo bamubwira ngo ko baravugisha kuri za ruguru nta munsi umwe yinjiye huduma uwo nguwo ntiwamubwira ngo yumve ngo musenge ariko ivyari vyiza reka nsabe nk'abashumba yego abashumba ico ni ikintu cari gikwiye kikaba inyigisho mu makanisa yego kuko dufite abana bacu utogaya ntiyogeje inkongoro ntiyabanye na nyirabukwe cyane ntiyagize umujanama mwiza ni ukuvuga ngo harakwiye kuba inyigisho nubwo abana benshi bakora amakosa abakazana yego ntiyigishijwe wategereye ariko iyo umwigishije uruvuga ngo nawe arumva turasaba abarimu wategereza seminari kuko zikwiriye kuba kuri bano bantu bacu batoye bakabigisha uburyo bwo kubana n'abagabo bakabigisha uburyo bwo kubana n'abanyirabo kuko amaseminari ni ikintu ciza cigisha ndakubwira ngo ikintu kimwe je nakoze wategereye jana urubyiruko nzandujana mu masayina yego kagenda umunsi umwe najanye imodoka zitatu z'amatatu iri amasayina fata abakobwa bari abakobwa barenga 60 abahungu bari barenga 50 wadegereye kajana abahungu kwabo kajana abakobwa ukwabo kabagirira inyigisho kababwira abakobwa inyigisho zabo narangiza nkabwira abahungu inyigisho zabo wadegereye namara bose ngasanka bahuza kubwiye ukuri nena janye korari yo muri pisiye kwa Reverend yego janye korari yo kwa Reverendasi njana ni korari iwaca aho nkorera ubu ba mama wabo bana baza bakambwira ati pastor twose kutujanira abana wabahaye umuco mwiza nabahaye umuco mwiza narabwiye ngo niba utumwana w'umuhungu ato amazi nimba yaje mu nzu utega ngo ni kuri mama wawe genda uja kuvoma amazi wategereye mama sanga uje ibidomoro wa muruhu mama naviriya mukaza sanga wugije amasahani nimba uri umukobwa mama nakubwira ndi wamuhaguruka mu nzu wamye uri kumurebera ku gifungo wategereye ni ukuvuga ngo ndabigisha ngo buce umwe arambwira umuhungu wa Kagege arambwira ngo pase waratwigisha ukuntu nkazabagisha n'ukuntu wakwiye kubatuma imiceri ku isoko hatariho moto hatari ukawikora 25 ukayizana ngo buce arambwira ngo naragiye ngo mama ramwe nije kugura umuceri rero kuja kuri korari ndanga ati ndanga ubona umuhamya yatanze ati ndanga ndururuka muri prote bari ku prote ya kane ngo agere hanze
ngo yama yumva ko umuntu amubwira ngo patiri ngo wibagiwe uza pasiteri wanze yabigishije n'ubu arahari wategereye ngo arangize yamaso aragaruka abwira mama wiwe mama mbabarira nteze ifaranga wategereye uko impamvu icatumye agaruka nuko yigishijwe cyane. Ico nsaba nuko abamama biga batoya kugira ngo bamenye ko barera urugo. Yego urakoze cyane pasiteri, turagushimiye ku nama nziza uheza abantu n'izo nyigisho. Abashumba bose aho bari bakomeze bazigishe mu makanisa n'abacayamani gusa ni ahantu hose, hoba muri Amerika, hoba mu Buraya, hoba hose, yani ahantu hose ku isi yose, ahantu hose hari ababyeyi bagombe bigishe abantu indangagaciro nziza z'umuco mwiza wo kubahana no kugira ngo twongere tugarure za ndangagaciro ziwacu kuntu iwacu hari hameze. Rwose murakoze cyane kudukurikirana, bakomeje kudukurikirana, mukomeze mugire ibihe byiza. Reka ntange nanje ijambo bashumba banyumva, bakozi b'Imana, abapasiteri, yego tuyoboye abakobwa bakiri batoya, bamwe babyaye rimwe, abandi babyaye kabiri, abandi babyaye gatatu. Aba bakobwa ntibageze imurenge n'umunsi n'umwe ngo bamenye umuco w'imurenge, ariko bashumba ni mwigisha abantu umuco bubaha abagabo, bubaha abagabo. Nimumara kubigisha umuco mukabereka agaciro k'umugabo, aba bakobwa bazubaha abagabo. Bahura bamwe bahuye n'abakenya, abandi bahuye n'abandi batazi umuco, ugasanga inshingano z'umugabo ntibariko bazubahiriza kuko batazizi. Ariko nimumanuke bene data, igihe turimo kiragoye. Yego abashumba banyumva, abacamani banyumva, nimuza muhamagara abantu bagore babyaye gatatu, babyaye rimwe, habe seminari yo kubigisha indangagaciro ukuntu ingo zubakwa. Niba abantu bariko batandukana benshi, ugasanga ingo ziratandukana nuko zidafite inyigisho. Ariko iyo abantu bize mukabigisha uko abantu bakwiye kubana no kubabanyana, siko benshi bazohura n'abantu bagiye mu mahudumu. Hari bamwe bazahura n'umugabo wiwe neza iseregete ku munsi wategereye ari uko kwamugiriye seminere. Ba mama barinze basaza, badatara bamwe b'inzoga imurenge, abagabo b'imurenge baramenya ariko ntibasenye. Impamvu bari bafite abakecuru babigishaga. Mu gihe ba mama batakiriho bereko bigisha abantu bagore batoya, ni muhaguruke nk'abashumba, muhaguruke bacamane. Imana ibaheze umugisha.